या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है. This particular two-part series that's come out, there have been a lot of questions about it being biased, and the BBC has now defended their series, claiming it's rigorously researched. The truth always comes out. Entute ting ting navekon chibay. Tunya igen dingo hile BBC documentary India the Modi question chitung ta ahi. Prime Minister of India. He is the leader of the world's biggest democracy. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी BBC documentary bangja kabol hiak ahia. Khamasain Indian Prime Minister Narendra Modi gamtan na sati to kisay. Documentary kha hiakin awma White Win boyna na sa takatuna India terin United Kingdom le United States tanpa gumtu le mo paitu akihel si eze hi. It happened right under his nose. 2,000 people were burned alive. Again, I'm not familiar with the documentary you're referring to. I am very familiar with the shared values that connect the United States and India. Yay documentary ahile BBC episode niya henin India the Modi question chi min voin. January ni som le sagile January ni som ni leli sang ni le som ni le thumin akha hiya hi. Yay documentary bell executive producer Richard Cookson le Mike Redford makai na noyan bol ahiyang episode khat minute som guk ay kile dakal khat vela sotin BBC 2 le BBC iPlayer kha hiakin awmahi. Yay documentary kha hiak ahi phetin government of India in India gamsunga ethilo din social media platform kithuzak to anateng akipanin lahedin asolang. Now, Derek O'Brien from the TMC has also done the same. He's also tweeted out links for the first part of the documentary. Modi le asol kal min siat sakna dinga panlang na hi chiangoin. Hi chibangin khamna abola himale BBC ni documentary to kisay no nail takasuizui na bola omin thil tun hun a kihel khate bana. Amau te tok thudot na ling niya umahi china panga. India gamsunga university le student union tuam kala kikal khang na piang sak zohialin student union ten at home na nei ding Jawaharlal Nehru University JNU tela university tuam agang na bol himale student union ten campus polam hiamai ke auditorium jangloin at home na nei vewang university khen khat niala electric kolphemi wagle wifi tan pa piak lowa omin police te nangon thilomdan en kaidia saphiu hi Modi makai BJP solkal in hiay documentary kithuzak to na tuam te akoi hiak ding gang na abol ziakun opposition polin freedom of press tanchin suizuya puang khete zalen na su sangna ahi chin pangwang तो नीता नहीं है कि नकना कोई भी कुछ भी होने दो अगर वो भले हिंदू भी हो लेकिन हमारा देश का द्रोही है तो उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए ये बाला सब की सोचते हैं और ये हमारा हिंदुत्व है ये documentary bangja ka hi che boy pi hiu hiam chi thei chen na dingin bang teng tu na bol hi hiam chi thei chen masak ngai hi a paisa kum sang ni le ni in Gujarat anti muslim riot awm hi yai kinok to na mi sang khat walin sina atwa ka atam jate muslim na mahi banwa midang sing khat sang nga te ate nawa ki pan gal tayo chi chiam te hi hi यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा. Massive pelting as of now is going on. This series tells the story of Narendra Modi's troubled relationship with India's Muslims. Hindu na makipan bangza hiam sa khwa via zin lai godra muna asiwa waite si na ziak tomzo hi na lo muslim te tungango na bol khumin awamuhi yai hunin Hindu Nationalist Party BJP in solkal vaihom na lena chief minister in tulela Indian Prime Minister hi na len Narendra Modi apang hi wai ziak main Hindu le muslim te kala sa khwa vai kinok to na ahi ziakin Narendra Modi in aguk takakigol khang na nei chin ngo na amai to atwa hiai boy na to kesain Supreme Court of India
in special investigation team SIT khat din khema le Modi tunga ngo na omte thu khen na maya tup na ding hial mu hiak ani ki hi Modi in sangni le somleli kumin BJP sarkar lo chin na ziakin Prime Minister hi na honglen towa Huai nung sang Gujarat at thil tung tok thoden awang kimin Muslim ten Hindu te khutlum thuak lo gi gewa kumsom paisa nungin Christian te soisak na leng ahongwang diak hi athein om hi chibang thu omte suizui na kham a hi ziakin Press Without Borders Polin India thu thak sai te zalen na niam kya khiai a hi dan mu soinom chiwa Solkalin Twitter Modi le BJP Solkal dem na omte leng la khedingin phu na bol gi ge chin le ngo na bol khumu hi The Prime Minister of this country should have spoken against it, but he does not speak up. Yai documentary kha khiak masakaw ma Modi political career la khia kaumin Gujarat Chief Minister de mo pong na alagdan le sangni le ni a Gujarat riot athil tungte la khiak na bana United Kingdom solkala mi poimo bangza hiam te gen le sak to kesai lai poimo tuam leng tak la thia Gujarat athil tung Hindu nam siang kya khosa thei dia nam dang te nul mangsom na a hi dan alak hi Yai documentary ma police officer ten Muslim namte laka liam na tuagle rape swalluya omte bana negle takle bukna ding nei lo omte panpina piak som ma leu state solkala kipan kham na khautak a omzia kin gam tang theilowin uniform to en khetu bang main omuchi la khia ka omin relief thil piak te nangon sa khwa vaya deidan na satak to hom khia ka hi chi hi Yai thil tun hun lain United Kingdom Foreign Secretary Jack Soin leng Modi in Hindu sa khwa kolmut takazui te to son na sama ma hi chin ngo na anabol khum khina documentary kha khia ka omni nain Modi vai hom dan le sangni le som le kwa election avwa zona anga adan alakhia Kashmir Autonomy Administration mani ki vai hom na lakhia ka omdan telin New Citizenship Law bol khia ka omte alaka hiai dan bol khia ka om dei lo zia ka hiam gam na telwa ki phin na nei te security forces ten hun ham taka abol danule sangni le somni Delhi riot sa sina tuakin kote ki hopi na leng alak khia hi Indian Ministry of Information and Broadcasting IMIB in hiai documentary propaganda ahi achi saka hun paisa a British ten India mi pite a ophum danu lakhia ahi chi Two-part series that's come out. There have been a lot of questions about it being biased, and the BBC has now defended their series, claiming it's rigorously researched and that it's sought to highlight important. Solkal noya minister len thezet khatin hiai documentary at main leng India ki vai puak na kalagam tat na ahi chin wang takin again hia a Phualpi solkalin sangni le somni le khata abol khiak sa pansanin ban apuan khum hi Huai jakin Twitter le YouTube pa kipan hiai documentary to kesai gen khak na omteng lak khia kinauma himale social media mi pi ki thuzak to na tuam WhatsApp Instagram le Telegram chitia video clip tom chik to asonin aom ve hi hichibanga ban puan khuma India mi pi te ma in leng dei lowin Supreme Court a Phualpi solkal pan lak na chowin awma mahua moitra le Prasan Bhushan ten atuam tuakin petition a hiaw hi wainungin Hindu sa khwa kolmut takazui polten BBC bol hiak documentary tunga ban puan khumding dein Supreme Court a petition khema leu Supreme Court in thubulbal nei lo le ngai sak tak lo chin anol hin sakhi hei documentary to kesai et hiak na nei student union le polpi tuam te hi le Hyderabad Central University Pansan Fraternity Student Union le Democratic Youth Federation of India DYFI Kerala hiya wainungin Indian Youth Congress Kerala in leng screening bolin amau zomin Jawaharlal Nehru University a Student Union ten leng et hiak na nei somale University Authority ten auditorium room a electric le internet piak na teng akhak tan sakzia kun phone pansanin et khom na ani veveu hi Zama Milia University
student union in etkhom na anei som ziakin police ten siam sin lai mi som le ni evel amanuang thil tun namuna thil dei hwai lo ai ke le kiphin na hwai sia om khak ding v9 police te riot gear le tear gas to ki tho asain university campus alu tu hi Wainungin All Indian Students Association in Leng January khatop lama etkhom na neidia chalna ball in Bangalore Akipan Christ College Indian Institute of Science le Azim Premji University akai siamsin lai tin leng awawa pu hi Human Rights Watch Group HRWG in Leng hai documentary ban puan khuma to kisain nampi chingzo khatin nam niam zote op khum som ahi dan langsak chia Modi Sarkarin draconian law zat thangsak mama chi hi भारत माता की Trinamool Congress Makai Derek O'Brien le Mahua Moitrain Twitter BBC documentary et theina ding link ko hiain India a press le media te zalen na gol mek som na ahi chin ngo na abol khumuhi The New York Times in leng Modi panlang na in India a press le media te zalen na so ading dala o mahi chiang Wainung in India kipan scholar zanga walin petition khata suai kain so ka ki vai puang na le paidan thei sem na dinga dik na le tan vo India dan bu pinoi amte su sakna a hi chin panguhi hi chibanga min sian na ato aziakin Modi Sarkarin paidan ngei na ma bangin Income Tax Department te sol hia in Mumbai le Delhi a BBC office te February ni som le lia kipanin bulu saka Hey gamtan 9 Editors Guild of India, Amnesty International India le Opposition Party te bana Reporters Without Borders po te akipan mo pai na nasatak tuakin. Press le media te zalen na daudal na dia Modi Sarkarin Income Tax Department zangchin ngo na bol khumve ku hi. Hey thugen te kai khoma omna te hile akhana BBC News January 20, 2023 issue DNAindia.com January somni lethum sangni le somni lethum issue NPR January ni somni le nga sangni le somni lethum le January ni somni le guk The New York Times January sangni somni lethum The Washington Post January somni le gyal le somni le kwa tobana third or quarterly May ni khat sangni le somni lethum Sani Orit gel sangni le sagi BBC News April 10 sangni le som le ni Wikipedia bana Google articles tuam te ahi heya tunga te ya taki panena Sarkarin ban abol the luat himale belchian nei lawa amok bol hi thei tuan sam lawa thusu ahia ka ommi pi ki pum khatna se sak thei ding hi hiam chi tele azia ka san ki chian tak apiak nunga kham na abol ding thil kilom ahi himale tu tadin BJP le Modi pandan etin Modi hin BJP palai te hitale adik laudan lakhe theom lowin British ten kumsa zani sungbing weng India a opkhum na lungtangu la khiak na le Modi le BJP Sarkar gen set na dia zol thu bol to mai a hi china pangwa ni tenga Muslim le Christian te tunga soi sakna thil tunggi ge te Hindu sa khwa kol mut taka zuite pathigi gya MLA hin makai tamzoten BJP wa sa khwa vai hilochin mi pi khem somgi ge ma le BJP na mau pai pi Hindu ba hidan party to kisa hil chepna tia taklatin aum hin hi huchia hi line tua thil tungte khonunga khang thu sut na dinga poimo hi gi gya historian tamta kom theite thugel ding le mi pi ten thil tung le thil paidan a thei dingu gak chepna BJP Sarkarin a bol mok daw ngai the ahi tuan sam ke hi Hindu ten tamzo hi na anga anagamwa British te op khumna to kibang nam niam zo le tuan tual zaten tuak gi geu ahi manin university le institution tuam in ayat dingu le social media bana press ten suizuina ani dingu khamna bol the ahi mo ke hi entu te teng na vekonom le mangpha या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार हो दूसरा कोई विकल्प नहीं है